السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكركديه البودرة. هنعملها بطريقة حلوة جدا. قد ايه هي سهلة وفي نفس الوقت طعمها حلو. بدل بقى ما نغلي ولسه هنصفي ونعمل حاجات كتير جدا، واوقات كتير احنا بنصحى متأخر، او حتى ساعات بننسى. يعني الواحد بيصحى يعمل حاجة بيته وبنعمل الاكل وبتاع، وبتنسي خالص تعملي المشروب بتاع رمضان. فلا دي هتبقى سهله. اللي انت هتاخدي كوبايه الميه تحطي عليها معلقه من الكركديه البودرة اللي احنا عاملينه، وتقلبيه وتقدروا تستخدموه على طول. الموضوع بيبقى سهل. ولو برضه دخلك ضيف في رمضان او في غير رمضان، حتى لو عملتيه وسبتيه فبتستعمليه في اي وقت، بيبقى سهل بالنسبه لك. بس بقى لو اول مره تشوفيني ما تنسيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. بصوا ما شاء الله لونه حلو ازاي. بصوا اللون ده كمان. انا يعني حاطه معلقه والكوبايه ما شاء الله كبيره جدا. انت لو حابه تزودي شويه او تتقليه اكتر براحتك خالص، مفيش اي مشكله. بس انا بحط معلقه واحده على الكوبايه الكبيره دي وبتبقى زي الفل. نبتدي ونقول بسم الله. طب انا دلوقتي عشان اعمل الكركديه بتاعي عايزه كميه الكركديه على قد كميه السكر. يعني هتعملي كوبايه قصادها كوبايه، كوبايتين كوبايتين، اربعه حسب ما هتحبي تعملي، مفيش مشكله خالص. هو المقادير نفس المقادير، يعني كركديه قد السكر. مش هحط اي حاجه تانية خالص، هو دي مقاديري بس. تاني حاجه السكر بتاعي ده سكر التموين بتاعنا العادي خالص. تمام. انا مش عايزه سكر بودر خالص، لان لو استعملتي سكر بودر هيخرز منك ومش هيبقى حلو خالص. فطبعا ده حاجه كويسه لينا، يعني ان هو يبقى بسكر التموين بتاعنا. طب انا هعمل ايه؟ انا هخلي السكر كده. هجيب الكركديه بتاعي وهبدا اجيب المطحنه بتاعت الخلاط بتاعتنا العاديه خالص، او لو عايزه في الكبه ماشي. بس هو انا بالنسبه لي اسهل ان انا اعملها في المطحنه. فهجيب كده بسم الله، وهبدا اطحن الكركديه بتاعي بالشكل ده كده. كده هغطيها بقى كده، وهجيب الخلاط بتاعي بسم الله كده، وهبدا اطحنها كويس. بس عشان الصوت ما يبقاش عالي انا هبدا اطحنها ونرجع تاني. خلاص كده انا طحنتها كويس. هبدا اجيبهم كده بسم الله، وهجيب اي مصفى عندك كده. تمام. وهبدا اخدها كده، وبالمصفى احاول انا على قد ما اقدر كده ايه ادخلها كويس بحيث ينزل كل الناعم. تمام. طب انا اللي اتبقى ده هاخده عيميه؟ لا مش هعمل عيميه. انا باخدها، وخصوصا لو انا عامله كميه كبيره باخدها احطها في اي حاجه صغيره واغليها، هتطلع معاكي كميه برده كبيره. استعمليها اعمليها مشروب وحطيه في الثلاجه تشربوه في وقتها يعني. تمام. انا هبدا بقى اجيب تاني. انا هاخدها كده، هبدا اجيب كميه تاني من الكركديه، وهبدا اطحنها في المطحنه ده اهو بالشكل ده كده. ابدا اعمل كل الكميه بالشكل ده. هاخدها اطحنها في المطحنه بتاعت الخلاط بتاعنا العادي، بالمنخل ابدا ان انا ادخله بحيث يبقى لو في اي شوائب في اي حاجه بتتشيل. هكمل بقيه الكميه ونيجي هنشوف هنعمل ايه فيها تاني. خلاص كده انا خلصت الكميه كلها. هعمل ايه؟ انا هجيب السكر بتاعي كده وهنزل عليه بسم الله. كميه السكر دي مناسبه قوي ليها، مش هتعوزي ان انت تحطي اي كميه سكر عليها اهو كده. وهنبدا نقلبها. انا كده وصفتي خلاص كده ايه بقت جاهزه اهو كده بسم الله. قلبيها بس كويس. هجيب بقى برطمان. اهم حاجه البرطمان بتاعي تبقي معقماه كويس. انا بعقمه ازاي؟ انا بجيبه وميه مغليه وبحطه فيه شويه، يعني اغليها واسيبها جوه الميه المغليه، بس ببقى مطفيه العين واسيبها شويه، وبعد كده اطلعها انشفها كويس، وبعد كده اسيبها تتهوى وبتبقى كده جاهزه معايا. هبدا اعبيها كده بسم الله كده. طبعا حاجه انضف كتير من اللي احنا هنشتريه. البودر اللي بره ده ما بيبقاش بودر خالص، يعني ده بيبقى الوان اهو كده كده وبقى جاهز معايا. بس طب انا دلوقتي هعمل فيه ايه؟ باخده اغطيه وبسيبه في باب التلاجة. وقت ما تعوزي بتطلعيه وتستعمليه. طب انا بستعمله ازاي؟ انا بجيب حضر كوبايتين بتوعي او ايا كان بقى شفشه اي حاجه هتستعمليها. بحط لكل كوبايه بحط معلقه كبيره بالشكل ده كده بسم الله اهو. معلقه كبيره كفايه جدا. عايزاها اتقل من كده تزودي ربع معلقه او حاجه براحتك، بس هي معلقه كويسه قوي ومناسبه. طيب عايزه تشربيها ساقعه تمام. طب عايزه تستعمليها سخنه مش مشكله، اللي يعجبك هتستعمليه.
طب لو عايزاها سخنه هتحطي ميه سخنه وخلاص. طب لو عايزاها ساقعه هنحطه زي ما انا حاطه كده. انا بحط ميه سخنه الاول كده شويه من الميه السخنه، يعني ربع كوبايه. تمام. بالشكل ده كده. بسم الله كده، وبسيبها شويه اهو. تمام. هبدا اقلبها كده واسيبها. الميه السخنه دي هتساعد ان هي تخرج معايا وتبقى حلوه، يعني لونها يبقى حلو وطعمه يبقى كويس. لو حطيتي ميه ساقعه على طول مش هتخرج معاكم ومش هتبقى حلوه. فانا يا دوبك بحط ربع كوبايه بس كده ايه ميه سخنه، والباقي هكمله ميه ساقعه. هبدا بقى اكمل بايه؟ بميه ساقعه عادي اهو. بصوا لونه، بصوا لون الكركميه ما شاء الله. بصوا في ثواني عملتها، ولا عايزت بقى ولا غليت ولا نقحت ولا اي حاجه، ومعلقه واحده زي ما شفتوا. بصوا الكوبايه بتاعتي ما شاء الله كبيره جدا، يعني لو عايزه كوبايه اصغر من كده هتبقى اتقل كمان. وابدا اقلبها. لو حابه تصفيها تاني صفيها، بس انا شايفاها كده مناسبه جدا اهو كده. وابدا اقلبها. بصوا اللون ما شاء الله. قلبيها بقى كده، وهنزل بوحدتين من التلج. هبدا اجيب وحدتين كده من التلج كده. طبعا دي حاجه بتاعتك انت، لو بتحبي الحاجه سخنه حاسه الجو ساقعه وعايزاها سخنه براحتك، عايزاها تحطي ساقع هتعمليه براحتك. تمام. ولو طبعا انت لو المطحنه بتاعتك ما بتطحنش كويس، حابه تحطي لها تطحنيها يعني بعد ما تخلصيها بعد ما تحطي يعني العصير بمصفى كده صغيره وصفيها. دي احتياطي تاني بحيث ان برضه ما تتاكدي ان هو ما بيبقاش فيه اي حاجه. في حاله لو انت المطحنه بتاعتك مش كويسه، لو انا المطحنه بتاعتي كويسه بتطحنها كويس فمش محتاجه ان انا اصفيها. بكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.